karaha za manokana zegny matetika artiste alaiko ohatra hoe miry izy ohatra hoe agnatina adiny ray de vita adiny ray ananjy ty le fagnarana voape ary misy araka sasany vao mbola tsy manomboka aby raha fa voaregleko contrat ananjy. Mbola tsara antsika jiaby hoan'izay magnaraka fandaharana eto amin'ny canapé jaune. Invitentsika niany miavaka hely hialaniry artiste, manager, olo-tsotra fa hiditry resaka hoe amin'ny monde-ny organisateur antsika niany tsy zovy zegny fa Freddy DS. Bonjour Freddy. Ya, miaraba ny Tasiana, miaraba ny équipe-ny canapé jaune ary miaraba antsika jiaby mpagnaraka ny fandaharana ato amin'ny canapé jaune. Niangavy tamin'iny zegny natonga anao hoe hagnano organisation za? Nanomboany moa zagny tamin'ny 2016 tafeny Rivest ary natonga le tafiditra tagnatin'le sehatra ny événement niaraka tamina namagna de andao andeha hagnano i-organiser karahan'izao tam'zegny resaka concours de danse de nagnano après igny moa zegny de nitohizako lasa zaza raiky fogna nanao izy jusqu'à tamin'ny farany de jusqu'à zao. Tsisy fiara-miasa zegny anao à part sponsoring? Tsisy anao fa magnano jiaby? Za fogna. Ok, de fomba ficontactenao artiste zegny karakory arakaraka le connaissance anao sa tonga de en page sa direct amin'ny manager sa artiste? Le izy somary mafimafy kely départ tambolona satria le artiste koa zegny tsy ameko tsigny satria mety mizaha koa zareo mba hagnatsara an'le image-njareo. Tamin'ny voalohany lo sarotro micontacte artiste raha ohatra ka mbola tsy fantanjareo anao, raha ohatra koa mbola tsy fantanjareo fomba fiasanao de magnantso anao voaray somatsara anao fa le raha ohatra ka misy organisateur hafa mafefe kokoa anao de magnano choix zareo de tsy maizako tsigny za satria le raha mitandrina le image-njareo zareo satria raha ohatra zareo magnano raha tamatavy ohatra na hoe Tananarivo tsy nahazo olo zareo am'le toerana nefa izy matanjaka artiste matanjaka nefa agnatin'le izy amin'ny fotoagnan'io mety misy erreur an'le organisateur mety tsy ampy le pubany malaigny izy agnaboaka de maratra le image-ny ary mety tsy mahazo olo igny hainao agnaty Facebook ao fa tsy nahazo olo de parity nefa mety tsisy erreur an'le agnatin'le artiste le raha fa mety avy aminay. Freddy DS moa agnisan'ny organisateur tsarotry hoe ny perse lazaiko azy pofka fô zegny à chaque organisation de eo ihany mahay maro zao hitako organisation Tamatavy fa nesesy mihitsy lazaiko hoe agnisan'ny ville tegna tia fety mihitsy Tamatavy de à chaque fois hoe misy rumeur regny zao Freddy DS de anao zegny tsy maintsy miditra agnatin'ny la sauce na rumeur fô de ino zegny ataonao amin'igny? Le rumeur an'igny moa izy rumeur na ohatra hoe misy zao mivolagna hoe oragnandra latsaka regny de ataon'olo hoe anao no vatiky zagnahary ya anao le mandatsika oragnandra na ohatra hoe avy tamin'ny Freddy tsy nampa ohatra hoe mbô nipoka anjare sa tsara regninao zegny zay fô maregny le raha moa zegny za agnatin'ny sehatra ny resaka réseaux sociaux mahita raha mandalo raha jiaby voalohany izy volaniko zegny 2016 fa nanomboka nagnano le événement nisy événement madinidinika takoa fa mbola tsy fantatro olo tsara be ngamba za tamin'ny fotoagnany zegny misy maty vola ary misy tratranao ragnandro koa fa mbola tsara tojoka tsara le mbola hoe regnin'olo firy fa rehefa taty afara zegny koa fa nanomboka mahay hita mahay misongadina ary matetika mahay tsara zegny le raha ataon-tegna koa de mahay hita io zegny raha ohatra anao vao mahay hita olo na pitindra hely de fa vao ataon'olo hoe zao igny de fa confirmen'olo fogna le raha fa za mahita io zagnahary tompony raha jiaby io tsisy diroko hoe malegny zao hatramin'izay misy agnatin'ny événement na misy malegny 22 février za tratrana oragnandro anomboka olo hiditra misy oragnandro za tsara mivolagna hoe fa oragnandro izy ovy ndraiky ndatsika oragnandro igny mois d'août tamin'ny heritonga vacances be tamin'ny heritonga nisy oragnandro koa 31 décembre nisy oragnandro tamin'ny événement viagny koa tamin'ny plein air zay nisy oragnandro koa tamin'ny firy événement farany tamin'ny la mairie tamin'izany nisy oragnandro nisy basta ngamba anao mety nahita tsara be tamin'ny basta alohan'ny basta miditra oragnandro agnatin'ny ambiance olo jiaby fa Freddy DS tsara nivolagna hoe fa organisateur azovy ndraiky nandatsaka oragnandro
fa io tsisy an'zegny fa le saigna sy le io koa zany ka fahitako ananjy le olo le tsy agnatin'le domaine mipetaka am'le organisateur sasany a de de wow de fa io amina manokagna zany a ary afatra apitako amin'ny organisateur le namagna ny finoagna zegny taovy mafy tsy hoe finoagna amina hoe mandeha amina kakazo na karan'jaigny fa zagnahary akao ambony akao fogna karaha na manokagna za koa fa magnano raha raika zegny de fatokisako ananjy ambony akao ary anao koa fa mifantoko amin'ny raha raika karaha hoe asa tsy arahagna fatokisagna tsisy raha mandeha zany. Ok. Hatreto zegny fa avy nagnano zegny anao hoe nagnantso olo de tsy nipoaka mihitsy à partir de 2016 jusqu'à hatreto zegny fa avy nisy tamin'ny taogna 2016 tam'izay voalohany artiste nalaiko tam'izegny taxe ndraiky boss manana rien samy natanjaka le tamin'ny fotoagnan'izay za manokagna natsapa an'le izy taty afara za vao natsapa hoe tsy nety i daty igny satria daty tamin'izagny andro alohan'ny Noël nefa olo tamin'ny fotoagnan'izagny efa miprépare Noël tsy haiko 5 jours avant Noël tam'izagny za naka anazy tafinir veste tegna tsy nafapo na le olo tonga précipité zegny tsisy rabe de anao magnantso olo artiste zegny miambigny hoe firy mois firy jour firy karakory fiprocédenao azy ohatra hoe amin'ny ataontsika hoe mois de décembre zao anao agnano raha de manomboko firy mois igny zegny anao magnantso artiste arakaraka misy artiste maraka artiste ndraiky temps ndraiky 6 mois avant misy événement zao karakaraiko amin'ny 22 23 août vacances be zegny aran'le événement tamatavy akao de misy artiste eo amina 20 akeo artiste eo nefa zegny zao 6 mois avant 11 afa niprépare ny artiste zany de raha ohatra hoe sangatry ny vava misy tsy tonga na ohatra hoe tsy afa ohatra hoe ataontsika hoe amin'ny artiste 20 zegny zao tsy de magnino raha ohatra hoe araiky fogna tsy tonga fa ndraiky ohatra hoe Freddy zegny magnano soirée hoe ataontsika hoe artiste araiky alenao nefa i artiste io ny volagninao hoe avant 6 mois de hoe ataontsika hoe une semaine avant ny raha ndeha atao izy mivolagna hoe tsy afaka de iny zegny décision lainao amin'igny arakaraka raha ohatra hoe misy amin'ny lafiny ohatra hoe tsy haiko mety hoe tsy salama izy ohatra sagnatry ny vava na ohatra koa hoe mety tegna hoe misy programme tsy afaka afindra olombelogna magnano annonce zegny de na magnano annonce za na koa hoe misoafako artiste hafa izy fa alamagna zay tokony mampety ananjy fô de aketo zao za magnontany hoe organisation ny Freddy amin'ny resaka hoe transport ny artiste à la charge ny organisateur ave zay sa à la charge ny zare satria misy zao hitanay hoe sanany mandeha avion sanany mandeha par terre de sa arakaraka le grade ny artiste zegny sasany mandeha avion sasany mandeha par terre sa igny arakaraka le contrat amina manokagna za tsy mametraka hoe grade ny artiste hoe ty misy malaza ty tsisy malaza fa amina manokagna zay mitoko mitovy karaha tamin'ny vacances be tamin'ny hertonga zao nisy artiste roa nalefako avion raha ohatra olo mandinika hoe mieritreritra hoe tsy joker le artiste fa amina zagny tsisy an'izagny fa matony narafitra agnatina formule ako de mifameno reo mitovy daholo jiaby fa nagnino ndraiky le roa nalefanao ka le toeragna misy ananjy lavitra ohatra nefa izy ilaiko agnatin'le formule ako raha ohatra hoe artiste araiky zegny volagna hoe za tsy maintsy mandeha avion io ndraiky miankagna amin'ny fomba fiasan'jareo raha ohatra hoe igny ninanjy de afahan'io koa ny afaka fampiresagna de miezaka mifampiresaka akeo fogna fa sa misy mako zegny raha ohatra moa mandoa izy mandeha tomobile ka andeha avion de karakory ndraiky ho an'izay artiste maro be danseuse de à la charge ny organisateur igny sa karakory oui misy tonga zao makaniry anisette grand complet de pandeha misy raha jiaby de agnatin'ny charge d'ordre d'accord de andre samby organisateur zegny misy any rivalité sa karakory surtout andre tanàna araiky zegny volagno satria andre ohatra hoe le aty tanàpaka tsy de misy idirana andre fa andre le tanàna araiky zegny misy any rivalité sa misy fiara-miasa hoe za karaha ohatra hoe aminay Asambavaka agny efa mifagnaraka zegny zare hoe ohatra hoe le 22 mifagnaraka amin'izegny antala hoe alaiko izy 23 sa karakory fomba fiasan'ny Freddy hatreto
Agnatin'ny resaka organisateur samy an-tanàgna alongany a, za tsy tegna misy problème loatra amin'ny samy organisateur, fa ndraindraika nify sy lela fampikatona kely ndraiky fa tsy de hoe ilaiko raha lava be karakory. Ary karakory fihetsepon'ny Freddy raha ohatra hoe mangala date anao le 20 tampoko te ndraiky misy olo agnano 18 mankory fihetsepona amin'igny? Tsy de misy problème loatra izy io amina, fa ny tsy haiko amin'ny côté-n'le olona nametraka an'le date le taty afara, fa amina manokagna ny nahy mibanjagna amin'le raha nataoko de ny nahy igny fogna ny fantohako de zay fogna, satria le imaziko ny zavako fa tsy le imazy ananjy. Ya, raha malala moa matetika magnoragna be amin'andreka agny. Efa zatra donc andrefa ndraindraiky hoe tsisy taintainely hoe andro iny agnoragna, zolo tia niany sa agnankory. Izy volagniko zegny, izy zegny anao kaofa agnano raha raika de efa mifantoko amin'ny raha raika igny, ary na kaofa raha nataoko de tagnaniako afantaran'olo anazy zegny le raha ataoko hoe ary tsy agnala baraka za, ka na misy oragnandro na tsy oragnandro zegny de efa mifantoko fogna na hoe mila raha tsara fogna za. Matetika zao za tratran'ny oragnandro fa olo agnatin'ny ambiance fogna. Efa zatra. Aya. Ok ary Freddy zao agnisan'ny olo mangala artiste hoe maro, fahita ihany hoe agnarana Freddy DS zegny. Raha ohatra hoe nangala maro zegny anao de nagnoragna tamo tsy de nahazo olo arakaraka le eritreretinao le hoe bénéfice sy ny tariny, de karakory zegny agnanovanao igny satria voaefanao ihany ve le artiste sa miala amin'ny posinao igny? Hatreto moa zegny mbola tsy nisy nanagnoragna andro agnatin'ny événement koa, mbola tsary todo zegny, ary angatagna amin'Jagnara koa tsy todo zegny koa, ary mbola tsy ary nisy artiste nisy problème resaka paiement, fa presque voapay daholo ary afapo zareo na agnatin'ny ambiance na le public hitako samy afapo daholo. Ary tsara nisy ologna anao hatreto na tamin'ny artiste zegny na tamin'ny manager? Mbola tsara nisy. Ok, raha ohatra ndraiky misy ke ohatra hoe ataontsika hoe olo araiky scène nefa nandalo tamin'ny Facebook tao koa izy voanompo igny taperiny te, izy voahitrika sur scène nisy raha tsy nety taminazy de nitaperiny te, ino zegny raha ataonao au moment igny? Amienao ihany ve le volanazy lambiny sa karakory? Raha avy any longa zegny satria le asa moa zegny io ny agnatsovagna anao, ino agnanovagna contrat anao, nantsonga zegny anao agnano contrat hira, karaha za manokagna zegny matetika artiste alaiko fa alaiko ohatra hoe mihira izy ohatra hoe agnatin'ny adiny ray de vita adiny ray nanjy ty le fagnarany vao miala izy vao miala agnatin'ny miala ambony raha fa vao réglé, de ary misy araka sasany vao mbola tsy manomboka aby raha fa vao réglé ko contrat nanjy, fa raha ohatra izy ka ny hira mety hira raiky ataontsika 20 minutes ake tsy ampy 30 minutes igny ndraiky arakaraka anjareo, fa ny nama alongany zegny matetika apetrako tsary todo zegny za, fa raha ohatra moa todo zegny mety efa problème fa zavagna satria iezah koa za tegna fa miezaka tegna tsy ny problème entre anay, ary mbola tsara nisy ary angatagna tsy ho isy raha karahan'zay. De karakory relation anao amin'ny organisateur sasany? Tsy de managna problème amin'ny organisateur sasany za, fa ny organisateur sasany ngamba mety managna problème amina. Fankahita karaha igny zegny ndray karakory tsisy fampivolagna sa? Magnano ahoana za, magnano ahoana tsy mamaly za, arakaraka anjareo fogna, fa za tsy managna problème amin'za, tsisy problème amina na hely. Na zegny raha ohatra hoe business de business, raha hoe fiarahamonina de fiarahamonina. Fa tsara niara-niasa tamin'ny organisateur hafa zegny anao fa anao fô hatreto? Tsara niara-niasa ary izy io sarotro. Sarotro agnatin'io koa. Raha ohatra iaragna miasa amin'olo. De tsara nisy ohatra hoe organisateur mbola voanomboko zegny ohatra hoe andeha angataka conseil amin'ny Freddy hoe karakory agnanovako ty, vu que anao fa misy expérience bebe kokoa? Efa vitojo zegny za ndray mandeha, fa vitojo fa tsy ampy 24 heures de efa hitako hoe naneho an'le raha zegny eritreretiko hoe mampisy problème de efa aloha tonga de direct hoe tsy miara-miasa mihitsy. Ok. De ta agnatin'ny sehatra i organisateur zegny, ino le raha favy nataonao fa tsy apodinao eky, ohatra hoe leçon nataonao zegny sa maro be? Misy leçon maventy be mihitsy agnatin'io, ary taoko hoe iezahako hoe ninazy raika le izy maloha, satria
ny antony malôha zany fa may maro le organisateur akeo de aloha mbô samy mamindra moramora akeo satria za koa nata agnatin'izy namindra de fa mafy vao tonga am'le le place am'zao za tsy mbola le tanjogno tiako apetraka satria misy tanjogno tiako andeha apetraka mbola tsy tonga akagny nefa za am'zao longany. Ok, de Freddy magnantogna organisation nataon'olo sasany sa hatreto sa Freddy tsy agnisan'ilay olo tia miboaka? Presque magnantogna na agnatin'le mahaligna ataon'olo hoe oragnandro nalatsaka io za tonga fo agnatin'izy. So izegny everin'olo anao hoe tonga Freddy. Fisaignan-jareo ndraiky igny za managna fisaignana madio de madio ny saigna koa fa matoa za tonga any agnatin'le événement-jareo mety sady manalaza no mizaha le raha ataon'olo mba tsara hoe alentahaka. Karakory ndraiky fahitan'ny Freddy hoe eo ihany asanao organisateur fa misy fizavan'olo azy zao mampirisika le olo miboaka satria matetiky zao organisation atamatavy matetiky andra aligny sasana zegny hoe agnisan'ny mampaditry zaza le fiboagna ino ndraiky valinteninao amin'igny? Le événement fatoma zegny karaza mitovy hoe karaha bara ihany ataoko ohatra zao karaha bara nambopo zao fa karaha tamy 2020 sa 2018 za taketo mbola tsy karaha io bara ambopo koa zao izy fa may miroborobo may maro fogna de karaha zay koa zao tamatavy may maro koa zao le événement koa fa ezahana karaha za manokagna za zao ny daty koa za koa mametraka daty tegna miezaka ohatra misy agnatin'le examen mizaha calendrier scolaire mihitsy za magnano zao za ohatra hoe 31 décembre mety efa samy fety olo jiaby efa fety igny de magnano za ohatra hoe agny amina mois de mai de magnano za mois d'août le mois d'août moa zany efa nampitondra sekoly agnarana mihitsy hoe vacances be efa agnatin'ny fialan-tsasatra le izy ary io vacances be io nisy tomoko kokoa le izy io navelariko kokoa zany mba nikitiako resaka sport agnatin'izao agnatina 2 jours le izy misy carnaval de misy resaka sport misy foot misy hand misy basket misy pétanque misy combat de coq de misy course à pouce nisy sokafo kokoa zany le raha satria izy volagny takeo hoe kofa mihitsika raha raiky hoe Freddy de noetiko mihitsy zegny hoe karaha ohatra hoe Makoa zao misy festival raiky maventy ary tsara misy Makoa zao festival Makoa tsisy foot ndraiky tsisy resaka sport ny anjareo de mba amizay zany mba mba mifangaro kely hoe aloha mba asiagna sport ndraiky raiky aty zay le volagniko anao teo hoe za magnantogna le événement n'olo mizaha le raha tsara de magnatsara de karaha ny anjareo zao karaha za zao agnano le vacances be izy io avadiko festival amin'ny taogna ho avy satria karaha am'ty zao izy ataoko hoe deuxième édition le vacances be tamin'ny taogna izy mbola andro raika fogna artiste mandeha amina valo eo tamin'ity izy nataoko andro roa mbola tsy festival fa idirako aminanjy kokoa ary zay le volagniko hoe mandeha moramora alongany za de nahitatrako kely am'zay nampidiriko resaka foty ary tegna basé amin'ny resaka sport moa zany tegna basé amin'ny resaka sport za amin'ny festival amin'ny taogna ho avy fa am'ty moa zany alongany hoe misy sport agnatin'le izy fa mbola foty basket hand pétanque zay combat de coq de morengy misy morengy koa agnatin'le izy de course à pouce fa amin'ny taogna ho avy izy ezahako mbola bebe zegny ary nitanjogna agnatin'le izy de ivondrona ny olo maro satria ny ara-malala koa zegny ary misy tombotsoan'le tanàgna satria ara-malala tamin'teo igny cyclone Tamatavy de mba ampirisika an'le olo hirigna agnano vacances Tamatavy fa tsy hoe nieritreritry hoe potika Tamatavy de fa ezahagna sotomagna agnatin'izay. De anao amin'ny organisation anao ve mizaha taogno sa mandeha fogna kafa magname vola de miditry fô agnatin'le olo miditry oui misy raha ohatra hoe tegna hoe zaza raha arakaraka an'le événement karaha le événement le ataoko amin'ny vacances be zao manomboka amin'ny efatra amin'ny 5 efa misokatra de za sûr mety mbola misy en plus en plein air raha izy koa moko hoe agnatina tragno izy de mety manahiragna ihany mampiditra zaza amin'izany fa juste atreto zegny mandeha fô atreto
le zaza. Ya. Raha ohatra ka amin'ny plein air le izy. Amin'ny plein air manko le izy manomboka amin'ny amin'ny fito amin'ny dimy arivariva fa misokatra fogna de tsy de misy olana loatra hoe amina zaza. Ah, d'accord. Ohatra miaraka amin'ny ray aman-dreny koa le zaza. Ya. Fa ka ohatra tsy miaraka ke. Tsy miaraka amin'ny ray aman-dreny aloha izy manahirana ihany satria tsy ampy taonga le zaza sarotra be. Ary fa avy nandalo olana hoe nisy ady. Maro be zavatra hitandremanay agnatin'le izy. Ohatra zao raisiko ohatra manokana raha ohatra hoe nagnano événement za tamin'ny taogna teo ohatra misy événement telo nataoko ohatra de feno ady lava fogna agnatin'le fety de efa simba ny mazono. Fa tegna igny zegny tegna hitandremanay ary feno sécurité agnatin'le izy mba tsy hisin'izay. De vao miditra anao de efa fihigna koa zao hoe misy raha marangitra na karan'jagny de efa tsy afaka miditra. Fa avy nandalo olana zegny ndraiky. Ya tsy alany ba. Ya tsy alany satria io agnatin'ny alcool le olana agnatin'le izy de miezaka mandamagna an'le raha. Ok ary iny zegny afatra indesinao an'izay olo andeha amin'ny vacances be. Ny afatra moa zagny de efa magnome toky anareo sahady ary mbola tsara nagnary toky anareo koa hoe Free DDS mikarakara événement zagny de magnentagna ho anareo amin'ny faritra anareo mpivoan-tany jiaby ho avy satria misy artiste eo amina 20 le izy Dadlove, Basta, Paris, Kiki, Natal, Mopcan, maro Jonito, Boessa, maro artiste agnatiny de misy resaka sport ao de mitongava ary magnentagna antsika jiaby agnatin'ny resaka tontolon'ny fikarakarana hitsika karanty mba samy hitsinjo le asantsika satria raha ty asantsika niany amaregny afaka amaregny ary mety zafintsika mety mbola andimby ananjy ty satria raha ty koa fa natao maro tombontsoa hitantsika agnatin'le izy de samy mitandrigna mba tsy hisin'le olana agnatin'le raha. Regnindray zegny rendez-vous antsika 22, 23 ou Atamatave. De veloma daholo.